I pozdrav svima ljudi, ovdje Johnny Games. Ovo je naša druga epizoda šta je ovo? Na serveru, mislim, na serveru, bože. Ovo je naša druga epizoda u Multitraft auto. Buško, maš. Ne, ovako. Tako najbolje. Evo sad ću nadograditi, tako da kažem, nadograditi našu bazu. Iako sam zaboravio gdje je ona. A ja da, sjetio sam se. Šta je ovo? Opa, pištolj. Imam ga. Šta? Koji? Šta je ovo? Nije ni to loše zapravo. Ako nas neki bandit krene vijati, onda mi samo upucamo njega sa tim, on padne, leži dole na koju sekundu, a vidite zombi će se, šta? Nestao, ali da vam mi baza. Šta je ovo? Painkiller. Dobro, sad bar znam gdje je. Pogledajte. Šta, kako lago je nešto server. Vidite ovo zombi. Uje. Begaj. Malo pašam kod baze. Pa ćemo ići u potragu za wire fence. Možda ovdje ima. Nema. Šta nema? Nema. Ne. Boga mi nema nigdje. Opa. Vidimo da li naša jeste i dalje je tu. Evo je. Čak se ni ne primeti. Skoro. Onda ovdje ćemo lako da stavimo. Evo ga. Eto ga. Tako. Sad ni ovdje niko neće. U stvari moći će, ali... dobro, nekako ćemo mi to još namestiti nešto. Sad idemo u potragu za wire fence. Ako budemo našli... Ovo je baš dobar spawn. Uje. Dobro je. Sad, ako bi stavili ovdje, sad da probam. Sad ćemo probati pa ćemo vidjeti kako će to da ispadne. Dobro je sad. Dobro je, ne može. Ovdje ćemo još jednu wire fence staviti kad je budemo našli. Ja zaboravio. Super, ovdje ne može da se popne. Ekstra, još samo malo. Wire fence, gdje si?
Za trenutak sam pomislio da je to Wirefence. Ništa potrebno. Sređujem se. Da li ja imam i to 2. Dobro, dovoljno. F2. Ne znam da li neko od mojih tu. Nije niko. Moguće da ima ispred banke. Tako ne znam, sad nisam siguran, ali uzet ću pištolj ako budem vidio nekog. Za svaki slučaj. Nema nikoga. Šta je ovo? Aha. Ne treba mi ništa od ovog. Niti od ovog. Ne. Moguće da ovdje dole ima. Evo da firewood čače ima ih svugde. Pinker, šta još ima? Hunter, ne. Travel backpack, ja imam. Znači to je moje veći. Evo da ga. Tako. Pitam li se pitam. Gdje ima Wirefence? Dobro. Za sad mi je sve dobro, samo blood mi malo mali. Ne baš malo više. Sad da prvom vidim da li ima medic kit, health, to nije. Ako neko zna kako da šta je ovo? Ajo da. Ako neko zna kako da povećam blood, neka mi napišu u komentare, molit ću ga ili vas. Ajde da uzem armor. Nije loše ovo, ali baš nije loše. Ali se vidim, dobro. Vidim se. Tako da ću uzeti snajper. Evo, ako kliknete L, kao pomoć. Kad se budu opet spavnovale stvari, tu će biti Wirefence. Ovako, gradit ćemo i ovdje. Ovako tu, ovako kao krug. Unutra ćemo ovako staviti vatru. Sundim. Firewood 2, dobro. Ovako ćemo staviti vatru. U sredini peći ćemo nešto. Da ja pojedem malo kada sam gladan i židan. Jesam. Tako. Ovdje ništa. Opa. A šta ako dođemo ovako? Ništa, dobro. Videla. Dobro, zato što ovdje nema baš puno igrača, pa te ne ubiju tako brzo.
Opa, čučni. Dobro je. Blast clothing, painkillers, uzet ću ovo. Sam da idem. Dobro, ima još mjesta. Pa idem da napunim. Vrate samo zombi. A vidite, ovdje se gorivo puni, a ne ovdje. To je malo bez veze. A ovo je još jedan painkiller. A da, to smo malo prerekli da ćemo znati gdje. Dobro. Šta sam ja, da, fire fence. Dobro, nema nikoga ovdje. Uj, ja sam se prosio. A da, imate dinosauruse, to sam zaboravio da vam kažem. Ha, dino. Umri. A. Umro je. Ako neko... što je ovo? Ništa. Ako mi neko bude ovako video, ja ću samo ovako uraditi, pa mi valjda neće naći tada. I onda ću brzo da uzmem... a sam se uprošio. I brzo ću uzmem ovo. I ovako. Pa me neće vidjeti. Ne, već, evo ga. Evo, postanemo. Šta je ovo? Imam GPS. Upa. A nije, to su samo vrata. Ovdje morate biti veoma oprezni. Jer ima svakakvih ljudi ovdje. Ubit će vas i smejat će vam se i dešava se to meni. Ja sam se uprašio. Da se popnem vama da vidim šta ovdje ima. Trebalo bi da ima dobrih stvari. Ok, za sad ništa. Tank park, delfin. Sve ovo imam. Aj, vidi vi mega. Tako. Ne mapa. U sljedećoj epizodi ću verovatno snimati sa drugom, sad nisam mogao, izvinjavam se. On sad nije tu. Valjda uči pošto je danas nedjelja. Opa, mrtvi zombi, znači ima nekog. I to je bio... to je zombi. Nema to nikog. Ovo je već opasan deo. Bolje ja da se vratim u svoju bazu.
Daj, kako mrzim kad tako nestane pa se stvari tamo. Mrtva je. Sekira mi ne treba. Najbolje ovako da idete po dvorištu jer tako će vas teže naći. Dobro, nema nikoga. Ako nas neko bude vidio, samo ćemo se ovako papeti na krav. Ili ćemo ga pucati, ili ćemo ovako da pobegnemo ovdje. Pa u najgorem slučaju ako budemo morali. Uje! Nisam ih ni vidio. Ako u najgorem slučaju budemo morali, onda ćemo skočiti ovdje. Su se respawnu ovdje. Ne. Zombi parkour. Ubio sam 2 zombija. Vjerojatno me neko čuva, sad ćemo da vidimo. Ne daj Bože, ali... Ne vidim nikoga. Dinosaurusi su i dalje tu. A zar moram da... Oooo! Gumuj me. Da li je moguće da to... Molim? I ljudi, to je bilo to za danas. Ako vam se svidio video, like, ako ne dislike. A mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!